Meru netete na mbere na kwithira kiamukirwa ni nyakumenerwa ni akariba Meru bamwe bakionekana kwithira bakiwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na bangi kwithukira yumbe boy kiraye kwirikana ibo kwa nkombo cia Rais Ruto. Rwari turenda kwithira tukimenya kethira nuwiritwe ni oritingwe bwa mubungi oku na gishuo yaku ikyo kiriko. Mubungi okuno nukenete ni uritingwe bwawe mwankanendi haraniria batu kulokira namba yetu SMS ni 23578 na kuloki no wethire wetu tumire chokyo yaku kulokira mitandao yetu yokinyanilia. Amwa yaratu kudhuranirete ni amwena Yarato kudhurani akirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mubunge Julius Taitumuna metheka lento oreo kirithanagia siasa kiemathiko ntere cia Lare. Thirikari ya kaunti ya Meru kuthoya riboti yegie uthurania bogoti gikaro kiria gitongoretwe Ndingi Lida Kiome. Akaribe Gembe no thokia maandamano nyuma ya mwekuroti wa urai nyuma ya kwirikana kuwatwa Kenya. Na mukari omwe wa Mara kuthara bonene kiurimi bwa kuungania himera. Ketheka mutegere Weru TV na nguchokiria nkatho cia mwanya muno nontu bakona kanya gakwatanira batwe onimbeto wa wini wa Kingero na mwanaleto wa mathithio tukobwerwa Purity Richard. Tukiambiriria ni ati siasa ni wete monki kiemathiko ya mwarimu Ntwaita Bari Kaburu urora isekiene ya Mankei mathiko yara ya bwithikite ntere cia Lare boy nyuma ya mubunge wa Gembe North kumira mubangania wa DCP Mithika Linturi aramureti otariria Meru kirabareteririra Minister wa Urimi antu akwithira kithiulunka Meru kuringira ndebere gathigacagwa na kiama kiawe. Boy nyuma ya Linturi kwithira kimeneria bonene ndionga ya Meru garone ya Rais agieta michemanio yotakanya akionekana nya kwithira kimeneria bunge ba Meru bonene. Mwandiki wetu Andeto Nicholas Jabari na atuambiririe na riboti hiyo. Kujite kuringeria Kaburu na tumuheshima na tukathura tukangenta wanaweza sifiwe. Amen. Kungenta na kuthura iko kinya Kaburine Kaburu na gwikira muthetu. Uju ibatire wa kanisa ya Lare ya Catholic akiuria atongoria bagi siasa baba kuri mathikoni ema Kaburu kana Amankei batikaithira bagiukanira amonogi siasa no ende amonogo mpathochi onekana gatigate igatongoria baba kuri ku muno mantu ni megyo gwati mbaru thirikari ena ire kwitongoretwe ni Daktari William Ruto. Antu weta State House batumira milioni maneli milioni mbi kirasi kimwe oka ni milioni imwe kirasi oka ni mbi kwa irasi basukuri bya rero irasi manele na ntuko imwe na Mumeru tibe na byo kupatesa pale eto abuka ayura milioni 200 kana mbesa ngirie 10 ya mtu yet anto na baina dhina ya kirasi kana mantu yangi onde tanjeno na tutimombo kyoria mbese iteke budget na mbese iko za assume tuteko menyaina kama mwa na mieri ana bale kwa beleiteni Kenya kaya alikana ni ya doga na mieri ekoni why was they there why did they campaign for that government so Ntoitumu wewe tanara asongo rato atimare kemu twandika chata ya Meru nawe itoure bya byonde twenda tuthithirwa so we to State House nete abwire twekuwa barabara ekaelo wangaku mbesa niya na budget twekuwa insecurity tukathiria ina tukinyite ni faru in round niya niri nyero ngombe chapa ni gayiro na nara jerero ile na sabanjoni na barabara lakini nuaresa nenda mnage tano era tuembe byo batiere lewa
wale sana za mnage no wale wasiri mnage hele bera o itenda mbao bera o aba ngombe kwa ni yiro ne wale mmeso wali kwa sio ala ngombe dia ngirigasha tabe changasa ya ngirigasha uche wanda want do for those people ngombe ni yiro ile kana theneo kira tumba kuona kithirikari ikuo, let's go for it. Kenda tumba kufaidika itowetekaneria kakoro weta kuwatero kigira kureku wewe fanya hivyo unataka, lakini for now let us maintain our silence and work with that government that is there. Igitara mathiko mama Kaburu kana Aman K na kathitwo bonene no ntoba kwirutaniria gwake na tumendere turagotia today and we thank him for that because he stood up for our community and then let them to power. So only amide kuyoleje is a hero to me, uncle. Today is just another day of the year. But what you can do in a day can transform your life in the coming days or the coming years. So let us learn from this great man. The values that we've heard from the life of Man K is quite encouraging. Kumalare Gebe North, Petan Class, Chabari. Kongi na kuni ati thirikari ya kaunti ya Meru Ruari ni thuyite riboti ya uthurania Bogoti yekarokira giotongeretwo imunini wa gavana wakili Linda Kiome na arakathite ukura kwa Rwang'iro ara akuyirite kuongeleka mwanka milioni 22 kiembeche ira cio thuranirwe mweri jwenana kwaringanithwa na milioni 16 ira cio thuranitwe mweri jwenana mwaka muthiro. Ameru nindi ibethirite bakirombwa kweba kuria mbecha baribari mogotio ibo kenda kuinga twanya twa wamba yabara tutarire mwandiki wetu Andeto Muthuri Murioki. Mthena rwatinge bakaunti Meru batongete munini wa gavana no Linda Kiome na atongire bangi ibombite kuthoba kia mgamalithano ora bakathoba kiongera mbeca iri kuthurania kaunti Meru bakajana mung'wanano na kwa mweri jwenana mbeca ciongerekete na milioni 3 chiringithania na mweri jwenana ja mwaka muthiru. Katogo compare mweri jwa August jwa mwaka ja 2025 na mweri jwa August mwaka ja 2024 ituongerete na milioni 6. So totegete uria collection yari mwaka juthiri omweri ja jojo August jojo athira na collection ira tuonete mwaka jojo the same month mbeche wichiongerekete na milioni 6 na chiongerekete gukurukira training ira twathithirie aiti betu banguge ikenda bomba kumenya njira cia kuinga winyangia bwa mbeca na njira cia kuongera revenue. Arana libo gite moroto jwao ni gutigiro tembeche ithurano baribari. Kanchoke mbuge Ameru ntukwerengi tugire manto ja collection ya revenue ito change tie mitaratara yetu na tutigwitikiria kurea revenue kinya parking fees kana mbeche ire chionde bukurea ndene county government bukarie ni mbeche yu in cash ibatere kurewa ukurukira M-Pesa code number *412# ire gutonyithia mbeca yu ndene emiuko account government directly na uni utukomba kuthiria winyangie bwa mbeca uria buri agwa nabu in cash kana tuwitikaniria kwi measures twetete kuyukia cia kuwata baraba kuyukia mbeca baribari baraba kweyana na baraba kuyukia especially cases points tukayukiana tukatwa kwa ngari gatwa kurekonda wa ira ciukuluka tuna monitoring team itionekana kethera cithite alafu list ya ngari ira cionthe cia kuluka lori ira kulukite igatwa kwalila kwa kethera in the system ni kuonekana irei na wethera oterere okawata okathia to nontu tukethera tukukia number plate yethe unoonekana no kulukira in that access point and then later tikuonekana in the system. Measures will be taken. Na minister wa Kigina Monica Kadhono yathu akiuga atika gitagaka ngavana steka bakatho bakirega mutandao ji procurement no raritingoge batiraitana bwega procurement system ne
ne preparation ite bithitwe accordingly ote training ya bithwa batabithwa training na nyari tingwe batabithwa training yani preparation ya ku shift to the new way of procurement ite bithitwe tekanga banasi ba ku resist ya na piloting ya bithirwa only 3 counties so I preparedness niyo teka kwende na bila bakuromba ikagita ga kwa prepared Muthuri Murioki Wero TV mutirwa Kangangi. Mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na tietetio ochokera kaunti ya Tharaka Nithi kuringa siasa cia Nthioru inyethira kendionga Nthiru nonere nkanga mbutentere cia marimanti boy kumania na akari kuonekana kuwata mbaru bonene munini wa rais Kithure Kindiki. Kalonzo arinyelia ya katiba ena kioto ya kulionga kona chionde cia Nthioru ya Kenya inyethira no arutere ruregana thirikari. Anthony Kathenya na tubanganiretie ribotie. Tuko intare tunyume mutongero kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kuingatwa ni mwana kagita kandi onge entereje marimanti imwana bila bia kathaga munini wa rais Professor Kithure Kindiki na kuina rwimbo rwa tutam. Okay, sawa. Mutongero jo kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka liwaliwa kwa makwa kathithia ndionge ngi kaunti ya Tharaka Nithi kenda kwalanire na kariba kaunti no. Oh yeah. I must go back to Marimanti. I'll go to Chekariga. I'll go everywhere. Yeah. Hakuna shida, and I think by the way this is a very small incident. Yeah, and I know if I was Kenya Kwanza I would act the way they acted. Fine. Kalonzo kinyagiri na wetikia kariba kaunti ya Tharaka Nithi ni bawantam na ni bakumugwata mbaru. So people of Tharaka Nithi, we thank you. We know you are with us, and we know you are one term. Mutongerejo kiama kia Wiper na uloka gitaka meneritie kale tongore bagi siasa kutumira imwana kwangaratani misemani na siasa bangi ni akathita kariba kaunti ya Tharaka Nithi nontu bakolea kutumira maiga kwangaratani musemani ojo wae. You know that 20 people, by the way, I really congratulate them. They were not violent. I wish they were. It was the same in Berry. Why the intolerance? Because I was enjoying every moment. The great majority of people in Marimanti, and Marimanti very close to my home in Sekuru, were one term. But somebody had to explain that they are still around. All right? I was very happy with the young men. They did not throw stones. They were just shouting, 10 of them, or is it maximum 10, 15, shouted. And we enjoyed. And I didn't want a confrontation. Na ukagitaka munini wa governor wa county ya Machakos Francis Mwangangi na ulite munini wa rais Professor Kithure Kindiki kuromborekeri nontoboye kalikelele Mwangangi akiwa Kithure Kindiki atiromborekeri baka mwingira kudithia misemanio ntereje kamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka si kama hawa wengine wamekuwa wakifukuza. Nataka niseme mchana wakiendelea kufanya hiyo wafanye hiyo mahali ingine. Bas na mimi nawaomba wasikuje pande hii kwetu kwa sababu so far tumewaachilia wamefanya kila kitu ambayo wanataka. Hiyo hatujafurahia and we are expecting Kithure Kindiki and company to apologize to His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka for that act. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Akaribe Gembe Northi bojete mathige na kuandamana utariria kuria kwanirwa koni wongele kubwa makarika ya wagagia ntereo ibarombete thirikari kwithire kiongelo karibo kenda bategete asara ya mioyo ya antu na inyoto ngabu nyuma ya mwekurumwe kuwato Kenya mbere yawe kuithira kiora wa imaitha barinya bakwirikana kwithira bakiwate Kenya antu arume ni nyobe nyange kiwendo. Ojumo rurungano ogwekuru na akuru kuma antura mwanya cha wandia natho munondo andaira ibarimaga na ara barurunganite nonto bakira bakuga ati bakuthinambe na kuthangirwo bari ndwanda agita ria batithana kuthurira menda yao na ara bakuga kinya ekuru baingi bari watu wa Kenya bari mendani kwena mware uwetwa kanini na we arepwa sande na nsuma tato onge arepwa mwanga thai kwena kinya ntomorome oreperi kale mankware thai esibitare beya mwanga kiola mesiere na benga na arebele tuona batu totegiraki anto bai boyere ngombe bathiria bayokia ambori ngekoro ire wai tegethete nsabe so isiaretherwe kamera na mwanga
twena maitha ya maingi utheri na twena maitha ya maingi utheri itukuromba taitumu ne security ya utokaria ngekoro ikuoro angwa na twe akoro tochokerwa ni mbito karara abiana. Cha kushangaza mama akienda kichaka badala kuja na nyazi tunaletewa mahiti. So ninaomba tafadhali MP wetu Mheshimiwa the President Ruto na hiyo ofisi yako ya chini, although tunaona DC na OCS wanang'ang'ana sana na kufukuza ngamia. Ngamia ndio wanatawala jangwa letu. Sasa tunashangaa jangwa iliuzwa ama tulikondisha, sababu saa hizi njaa ziko kwa mashamba, hatujavuna, walilisha yote kwa mifugo. Tuko shukuru Ntuma Mondi botiari neta na sena mwana mundene areta garebro mwana na mwana atebwetha chepa mbele plani tuanana baketha wana kinya mimba cia mapema imwe ibo kuona irwanda ikuonekera ngakura chongo cia yeroe Ogwende beto manto makire atongoria abaokaria batongoretwe ni komanda wa polisi iba ibumiretie na kuga bakarutha patro nturaino kinyake theno etoka ukarepu mwegoro kumanatho royo ke amwathi orepu bangi kwa hivyo ni tukoromba thirikari yetu tukufu turua batu twengerwe thirikari bulo ano togerwe kambe na kinya kwa pio tuzo nambi thirikari yetu la nyantero togerwe mbi. Kwa hivyo hii serikali ya Mheshimiwa Ruto ifanye kazi mwanga yongwa serikali yetu neritengwe hiyo area nataka tutaanza patrol kabisa, na ile zingine tulikuwa tunaendelea na tumejua mahali iko shida, tutafika tu tuangalie hiyo maneno. Ile ingine ilifanywa siku ile iko kwa ofisi yetu pale na inachunguzwa. Sasa tuko hapa kwa sababu nyinyi mtalima. Bila wasiwasi hakuna mama atashikwa afanye chochote ama mwanaume. Na tutapeana namba. Ukiona hivyo ngari iko pale, haraka tumefika hapo muulima na amani. Tumeelewana. Hatutaki hizi mimba kidogo kidogo mnasema. Watu washikwe kwa hatutaki. Tumeelewana hapo. Kama mtu wa Tegebe North, Petan Class, Chabari. Nyuma ya kanjo ya magavana na thirikari nene weta mbere no kuchanie ngururi giwandikani bwa mabithaa ba UHC unto bora botirete mabithaa ba bati kumenya mwerekera nende ngwataniro ya mabithaa barabe ya nandawe baichumirete kwithira bakiuria COG na rwanyiro kimo karande na witikaniria bora mabithaa baba kethira baitetheka antu akwithira bakielanira murio muthuri murio kinwe wina riboti etariria. Kiama kia arigitani keja ni ndawa bagwatanite na bangi nandi bacumirite na kutha bagitetera arigitani baria bandikirungurwa Universal Health Care nikira bakona na ikaunti chonde ne Kenya chitachike bandika permanent and pensionable kwa tueka andikwa baba UAC ibotethia amiru bao kana ibotethia antu ba miru na thirikari itikwenda kubandika permanent and pensionable ibaba rekedia kibeta ki national government bet no be permanent and pensionable kedura bubu te possible thirikari neke budget iandike antu ba permanent and pensionable na itumirite miaka mingi lakini thaiji Council of Governors ke kwenda igo test our patients turenda kwera COG kana Council of Governors we nara governor wetu mutuma akara turenda mutuma ire COG atri ibatigane amantoja universal health coverage mbeche iwire oge national government 6.2 billion ichitumira gotoko vatike permanent and pensionable terms bagwetoke jakothonde bobutitha bakirikithwa bobakethwa be mustari jambere gwita mugomone niketha bombakethwa bakinyirio ntububu tukauga thirikari na badimana katabia itebui nonto rira mbeca itekekie budget bataragia thaici yakirwa 6.2 billion ithandatu 1 iro tukuona bakirunga bakauga mbeca itekung'ana na governor wa Tharaka Nithi na uthoku na ntubogi baba mwere muno na rwari rwa ukaruthikira irwari rwa rwiragurwa muntu wina nkoro enthuku. If it is not PNP, then I believe things are going to be crazy. It's going to be a bit messy because we'll get back to the street. We are not tired. We'll battle until the last minute. Mantujo jarego karika
mweri juju ethira tugachoka street-ine tutira tuna hospitali-ine turenda kwitha tugitangwina are afios because baibo waturiaga. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutija Kangangi. Katho Shemwanye kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu rikana kiuria gietu gia ntuku erware twekuria thira nuwiritwe ni uritingwe bwa mubunge oku na giciko bunge giaku ikiriko rikana kwithirwa kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS niyo 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gicokio giaku obura tukinyira methene tu ya ndeto atonekanya kunogoka nini enduta chokerani ati MCA wa wadi ya Kirang'ondo na ithirete nendia kieya nango chia skuru kia na barabatura na mawathe na arakwithira akiwa aiboithio no tunethirete akiona na baba ingi bagita skuru na nguo itambukangi na arankulo kiethirete akiuria chiari bareke kwithira bakithania ana barabata ukirini chunche bia mwiri riboti nyume akaita ati kuraya kugugeta kuraya. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial star 423 hash. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara ikiti form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane ba mweri jo kenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya ithatu town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses.
Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngakubatogieni oringi na katho cia mwanya muno no ntoba kwithira witite mbere na kuromira ndeto cietu cia weru thaa 3 kiuria gietu gia ntukweru ari kira tukuritie mubungi okunuri kuona no wiritwe ni uritingwe bwawe kiewe kintomeri mwira chiomba kwithira cietu kinyila methene yetu ya ndeto kwa kuwatiania West hakuna cha kufurahia jo MP Mutunga hakuna kazi anafanya ni stano kutoka Kari Wero Egembe Central MP wangu Mheshimiwa Dan Kele hakuna kazi amefanya. Nikome Muringene MP Dan Kele hakuna kitu amefanya kwake ni one term. Itobe kirete kemita yo muntu sisi wapiga kura tuko macho raudi akufaya kwa dhiki die rafiki. Ndiwe MP wetu wa Imenti Hotengu Inyayo harutete bro. Ni Dennis kutoka Dhimbiri. Mheshimiwa Raim Dauda ametufanyia kazi sana kwa kutuwekea stima, kwa hivyo tunasema ni tuta. Honorable Mogambire Ndekere tosha kabisa bore. Naitwa Ismail Kimathi. Kwa kuwa sijasoma SMS yake. Dennis nombe kwithira witu tomire SMS ringi na twatiri tukwithira tukie mithoma. Iboya no ntuba kwithira ogeta mbere na guchokia kiuria gietu ya ntukweru ari. Atuichokerani ati MCA wa Kirangondu Morris Ntarangwine yanite nguo cia skuru kiana baraba turana mawathe ariwa bwithetie bo nyuma yawe kuona baraba ingi bekera nguo itambukangi na roretia chiari baraba ina ana pena mawathe kwithira baiba umiria weru ni bokenda bakethira bakieguneka kumane no tethio bwa thirikari. Marion Karugi na tumenyethia chuna njire kinyanirite. Challenge ya twana tutu ingi twa tutu ebondi differently
tutikumba ita skuru bwana ndo tutina uniform ba na uniform breta tant ndari na coordinator ampa marieto ya twana tugu ma different schools ina Kirangondo want na ndombo bathimera uniform na icinko bareterete ruari riri thithiara kiao na reo tetheria na baraba cia ribata ukiri sunsibia mwiri MCA wa Kirangondo Maurice Ntarangwi na thimirete na ba uniform ya sukuru akiwa bwithetie thithiari ria kuringithia nkoro nyuma ya kuona na ba bamwe bathiriri buruni nguo cia sukuru na cia ribo batena kainya message kwa ira nene ni kwenda kuona ana betu urethora mtu na ate akarika na status ikari enio na ko benefit na thirikari na kuona kindu kira bati kuona no toto tina right ya kuona kindu kya government ndi na mpango yo bauredia kandi certificate ya disability nikenda ciari baraba to ciumba kana baba te kuumba kinya umenya twana tu pomba kuthwa bakiona kitira yethora kiuma ke government every month bakiaria aciari bana ba ni bonanitio kenero tethio bu na bena wirigiro bote thekankuluki ni huduma gare ukulukira MCA uyu twika muciari areta atagathukuma bira thukuma bakara muthenya ntuku imwe rwine agethwa ina murio yungi watwika atumba kwebela u atagutetheria mwana ora mwana aretwa certificate ethira atina certificate number utisha akaregisterwa aciari bara batharimina ba ni bakuru baba itha micie ni baba turacie ni kenda bona utethio na bathoma yana bangi twina twana tutwingi twina ugwetu nturene mwana negire na kisusi kya muri kimwe kitisa sawa lakini musiari okay antayo kenjukumu yo muturi ke public ombo tetheka baba ingilete misie baba ingilete nyumba ukona musiari nayo takurita ngwesi yake kethwa ni town kethwa mu biashara atia ingilete kana nyumba kakarethia ntuko kagethwa kena kinyaru mweko irakaria kaingili ninkuwa ingo appeal otema kosa musiari wena yo kwithrowa mwana wena kaulemavu kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Urawari Minista wa Rũĩ kia thirikari ya Kiraito Meshek Mutuma na menereti mutongere wa DCP Rigathi Gachagua akiwa utekio atethia akio mumero rirakaririte tikia munini wa rais norete rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki kwithira bakirumira kuritira Kenya ngwe na inya kuria kuthikira ituma kia one term kirage kuthiolo kwa irutere rurega na thirikari. Dennis Mogendi gatumenyethio na njire kinyanirite. Nilikuwa natarajia atueleze vile atatufanyia, lakini hao yote atufanyii. Ni nyimbo tu kila wakati mastingo mara tunasikia one time. Boni ugambi wa Minister Meshek Mutuma Ntomojuri uria ari minister thirikari-ini ya governor wa Meru au Kabere Kiraito Murungi na arira Ameru ni beimenyere mono na mutongerio wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua tontu twa gwitikua ijambawa ikirite mugutongondu tontu ri arari munini wa raisi utebu aguna nabu Ameru marimo ko wa siasa Kiraito Murungi na nditanira mbira siasa ni interest ni umuna achonko bawa you scratch my back I scratch yours ibo kubito karika nende ndiaria budo ntuntukwa rwa inkwenda kuria ora wa reform deputy president Rigathi Gachagua ndimure shuda bikai na sabita thirikari-ini miaka eli ndenda muri atiri miaka yonthe asabire thirikari ni project iriko launch ndene Meru ni anabana ndene Meru recommend ba probutwa kiri Ethiopia National Government tolele to kwa yonthe ni zero. Rais Ruto na munini wawe Kindiki nabo akabera bakamakua igaragara ya kabuti kana mpom seruo cia bareba kuwa one term county ya Meru ibadhirie witi na mbere bura babangenie kurio kurikana sukuru egembe campus Community University College bathondeke barabara ya korena ingi na mirandi ingi. Niulize mtoto wetu Profesa Kithure Kindiki na muomba pamoja na rais wetu His Excellency Dr. William Ruto na waomba
wasizikise hayo maneno ambayo ni ya upuzi na sio ya watu wote wa sehemu ya Meru. Na waomba tu yale mambo walituambia watatufanyia, uendelee kutufanyia hayo maneno. Kuna university campus ya Chuka University hapa ambayo iko Kiegoi, na tungeomba hiyo university ipromotiwe iwe University College. Hiyo ikifanyika itawasaidia watu wengi wa hii sehemu. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Gavana wa Embu Cecily Mbarire na ritete mukana yo murito kiarite Ngweba County baraba kawatikana na unkumania awete oroka watikana akamata mutharaba yo munene yo watho. We are going to be very, very keen on making sure we take action on any corruption activities. And we are urging you, because we are going to come to you, to talk to you, and to make sure you take up ownership for whatever action you take at an individual level. So please ensure you do the right thing, ensure we give services without seeking for bribes. We are going to take very seriously any bribery allegations on any government officer going forward. We have already taken action in the past, but we are going to even be more serious going forward, because we have some work to do and we must do it. Ni kazi katika health department, wafanyi kazi katika revenue collection, wafanyi kazi katika enforcement. Because those are the key sectors we'll be looking at, and also in our entire government, the entire government, is that we're going to be very, very keen on making sure we take action on any corruption activity. Murimi umwe kumantere Tiamara na thiremete bonene kiorimi bwawe araethirete akionganimira nkabo kinegeni mpongo orotwikite ngirekana kiarimi baba ingino nekete kwithira kithara bonene kiorimi bwa mabokando ngoko Mario ndethia cheria nenya dragon fruit. Mwandiki wetu Andheto Martin Mugambi na muliongirete no tutumira riboti enda kugwatithia irio maturani na nkinya wikira mbeca mubuko ituriongirite arimi ba mutukanio mbari cia kanini wandia mwembe kiri gicigo mbunge kia Maram. Ndimaga into bibingi, ndimaga ng'ombe, ndimaga irio bia kuria mpempe na mbosho na nchugu na into bingi ta ndengu nthoroko biu bionthe ndimaga. Abande muremie gwakwa marigo menao ndi ngurwe ndi nguku. Niyo ndi murimi na nindi maga samaki, kalima nguku, kalima ng'ombe, kalima avocado na ankalima mburi na marigo. Batongoretwe i murimi uri nkuma Alex Kinegenwa Mpongo bataranitie mawega nkuthoma gutukania urimi na kurima imera mwanya mwanya kwa kagita kamwe. Aba kurima into tofauti no into bionthe bitethirwa bire seasonal rionthe. O rero ntuketha avocado inguketha mpempe. Kirinto biu bionde ndeciririe kurima uko diversify urimi bwakwa kana gwikira into mwanya 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 ndaraithiria ndona kagita kamwe marigo ni makugwa magakinywa na ciringi 10 gwatuika wendia tani na ngiri 10 ukwona. Amwe na bagikagira mbeca mubuko na nkinya gwikira irio maturani arimi babai bataranitie mathina nkuthoma raba bakandanaga namo tarimi maingi batakumba gukandana namo. Thina nene buru ni tontu wega bwetu nani ruji ne ruingi twonire tukuretera ruga tugitatia ruga tutethia karaini kara twekirirwo ruji rwitagwo rwa kareke hali baiti tutarona umithio bwaru na project na bali challenges ile nkuona ogintu kionde kira kigitwe in that farm nikiendaga attention. Maybe ng'ombe aumba kulwala to mndu kethira na mburi ni ndwaru kana ukethira i murimo kwija murimo fulani ukagwata gintu ta avocado. Arimi baba muthia banenkanirite mataro kiri arimi barabangi bawithire arimi barabarimaga kimera kimwe kwa kagita kamwe. Nkienda kwira mtu uri uri magi ntu kimwe
ni murimi utimuge nontu indira bei yagwa we agwijaga kuthira buruka na mbure karega kula guteke umbaga kuona, and that is why ukuona murimi ule uri magintu kimwe atumba kwirumura nokia no maguta jagwitia ija itetie mono na jate akue twegero kuraja na barabara itebui barabara ile tukugera na shoti njega mono. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maram, mbitagwa Martin Mugambi. Kamiti ya wandiki bwa watho ndene ya Senate rwari baliongirete MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi bokendo baritana kubwithia mawatho yaria yatiringithia na njirete boya kariba kaunti kirwaria na Wero TV Senator Danson Mungatana na rombete muthomi njoki kureka wichio kumania na nkwe ya mbunge Paul Kabethi atumenyethie cio. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwandagata mbotune maseneta zirukire gacitire bararukira kamiti ya budget ya MCs ba Tharaka Nithi. Mibango itu twanete kuba bathire undu kungi na twina kinya seneta Isa Jumungoi uratu kwinora kine kutiba Nairobi turiaga nuntu bagobithie na gukuria kamiti cietu especially cia county assemblies ka kuru Kenya emunde twina nafasi ndongo muna tukomana na kamiti ya registration bakuma guhubarathi Mwanka kaunti muturia Embu kurikana na MCAs wa Tababa. Seneta Mungatana akiarioretie mawaziri ma kaunti hamwe na governors kunenkagira MCAs kanya kuruta ngugi yao. Delegated Legislation Committee wants to make an appeal to all governors and to all members of county assembly that the power to make regulations is a donated power. It is not your power. It is the power of members of county assembly through their delegated legislation committees. Do not usurp the powers of the county assembly. Do not make regulations that are hurting our people. We want to insist again, you are not elected. You members of the county executive, you are not elected to make laws. Your work is to execute the laws that are passed by county assemblies. CS baritongoreti maspika bao kiri mutaratara uyu. Mono gututhomithia kuria komiti ina bateria kuruta wira magotwe turenkera kanya kinya ka kuthie Senate as a committee kenda tuthie kuthoma na ku benchmark kuria maruta wira as a committee ya county assembly kiri mauntu maria makurutha mawatho maria ma county na mawatho maria makubururia mwananchi wonthe wa county ine yetu ya Tharaka Nithi. Nkwira wananchi ba Tharaka Nithi twagwa twanjira ni Senate seria iria igukurukua tugaiscrutinize wega kenda mwananchi atikainyirike itikia brada thoma tukagire we implement kenda at least rira kubanga bangwa and bechi kionganirwa enderewe tukurukia finance bill ndio thieta ukurukia to make sure ekuthingata mitaratara rebatie Kiripotera Wero TV kumantere Tharaka Bitwa Paul gwa Kabethi. Katho cia mwanya muno kiewe Paul wa Kabethi kiewe mutegeri na kiebonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cietu cia ntukwerwa ringa kwendera kaitakia na utukobopo ya unbetwa wini wa King'ero na mwanaleto mathithio utukobwerwa reo kari Purity Richard. Eje ni Wero TV. Mubango jo muri micero gujo kwegera ukarinde umaririte kwa kunza kuthomithia mbantu jaro ja mero dore mi ndrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit nteringa kawandi grono ntofo kumare anda mberio kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura machine ciakwa ke gutetheria muremi machine cia mbeca inkai